مش عارفه انا ذنبي ايه. انا ابقى راجعه من بره وابقى طول النهار بره والساعه 11 ونص وعشان اعمل لهم اكل. ذنبي ايه انا؟ ها ذنبي ايه؟ ما تردي. ذنبي ايه؟ مش فاهمه يعني الواحد حتى ما خدش نفسه. معلش يا ماما جعانه. جعانين معلش. عايزين ناكل. عايزين ناكل. طب انا ولا عندي ولا لحمه ولا فراخ. ماما بتعملي الفسيخ شربات والله طيب بص احرجتني. جت على الوتر الحساس. بصوا بتعرف تثبتني. استغفر الله العظيم يا رب. يلا طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا منقذ وحل سريع جدا لكل الاوقات وكل الوجبات. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه وزي ما قلت لكم من غير لحمه ولا فراخ. انا ما عنديش اي حاجه ولا خزنت حاجه لرمضان ولا جبت حاجه لرمضان كلنا ولا حد خزن ولا حد جاب اكيد يعني. فهنعمل الجلاش بطريقه حلوه وسهله وسريعه وكمان مكونات على قد ايدينا. وعشان الوصفه بتاعتنا تكمل وتبقى من غير ولا لحمه ولا فراخ هحتاج ايه؟ هحتاج ربع كيلو من البطاطس. بصوا حوالي بطاطسايه كده كبيره. هبتدي ان انا اسلقها على النار. هغسلها كويس واقشرها وهحطها على النار في ميه وشويه من الملح وتتسلق معانا كويس. وهبتدي بقى ان انا ايه اهرسها بالشكل ده كده بعد ما اتسلقت. بعد ما هرست البطاطس بالشكل ده هرستها طبعا كويس. اللي عندك تقدري تحطيه اي حاجه عندك في التلاجة تقدري تحطيها. هنجيب بقى فلفل. ممكن لو عندك فلفل الوان تقدري تحطيه. هنحط بقى شويه ملح وشويه كمون. نقلب بقى البطاطسيات بتاعتنا مع الفلفل. لقيت بقى كده جبنه رومي مبشوره. هبتدي احط كده شويه. دي بقى طعم خطير. كوبايه كده من اللبن وهحط فيها بيضه بالشكل ده. وبسيح زبده على النار. نص معلقه كده من البيكنج باودر وشويه ملح وشويه فلفل اسود. بس كده. هنزل كده بشويه زبده بسم الله بالشكل ده. وهسيب شويه من الزبده عشان هستخدمها لوحدها. اقلب بقى كويس جدا جدا. نجيب الصينيه. نجيب بقى ايه السمنه او الزبده اللي انا سبتها على جنب كده. يلا بينا هندهنها بقى. ندهن. اوعوا تدهنوا بالتشريب. الموضوع هيبقى فظيع يعني معاكم. بلاش. وننزل بقى بيها كده في قلب الصينيه بتاعتنا. انتوا عارفين والله العظيم انا مقلعه الجزمه. والله العظيم 3 انا مقلعه الجزمه ولابسه الجزمه لحد دلوقتي عشان تعرفوا الام بتضحي قد ايه. هنحط بقى الجلاش كده وندهن. ندهن دهنه بقى كده حلوه. ندهن بقى بالتشريبه اللي احنا عاملينها مع بعض دي اهو. ندهنها بقى كده. ندهن الجلاش كده طبقات الجلاش برضو بطبقات تاني من الجلاش. هنجيب الحشوه اللي احنا عملناها القمر دي وهنحطها في الخطوه دي. مش تدهني الصينيه مش تدهني الجلاش. طبقات الجلاش هنفرد بقى كده. ريحتها فظيعه. الحشوه بقى اللي انت عايزاها. بس انا عايزه اقول لك البطاطس دي اتفرجي عليها في قلب مع الجلاش كده والجبنه. يا نهار ابيض حاجه كده عظمه. حاجه عظيمه جدا. افردها بقى كويس. بصوا شكلها تحفه. افردي بقى كويس مع الجبنه الرومي بقى بتدي طعم بصوا رهيب والله رهيب. نحط بقى كده شويه جبنه موتزاريلا. الجبنه متجمده مش راضيه تسيح. بس يا ماما بس يا ماما العبي بعيد. يلا العبي بعيد. ماشي حاضر. هكتر الجبنه. تشد حاضر بس تسيح مش راضيه تسيح اساسا. انا حطيت شويه بقى انت ورزقك. نحط بقى ايه طبقات الجلاش كده. بقى الجلاش ده قمر. بصوا معانا في كل الازمات. حلو ماشي وحش ماشي حادق ماشي اي حاجه. بصوا اخر طبقه دي بنحطها. لسه ما بنشربش او ما بنحطش اي ماده دهنيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي ان احنا نقطع الشكل ده كده يا قمر انتي وهي اهو. بس حلوه قوي كده جدا. نشرب بقى بالشكل ده. بصوا خطير. التاتش بقى التاني تعالوا ايه
نحط التاتش بقى، نحط كده شويه ايه سمسم، هديها بقى برضو طعم حلو وقيمه غذائيه عاليه. هيقعد معانا في الفرن بالظبط تلت ساعه. هنشغل عليها الفرن من تحت، وبعدين هنشغل عليها بقى الشوايه عشان تاخد بقى لون، وممكن كمان من درجه سخونيه الفرن تاخد لون سريع. يلا بينا ندخلها الفرن، يلا بينا. ايه الدلع ده؟ تعالوا بقى نطلع الجمال ده. شايفين؟ بس بقى احلى صينيه جلاش هتعملوها بجد، هي بجد سخنه جدا لسه خارجه من الفرن. صح. دي بالفراخ. وطعمها شويه فيها فراخ. فاهم؟ فيها ايه؟ فيها حاجه انت ما بتحبهاش. ايوه بطاطس مهروسه. ايه ده بجد؟ شفتي عشان تعرفي. عملها حلوه بس طعمها جميل قوي. اه والله طعمها حلو جدا يا جماعه، وبألف هنا وشفا كده، جربوها هتعجبكم جدا.